Let's go to Cote d'Ivoire. Everybody, sing with me. Do I have some people from Cote d'Ivoire? Where's the flag of Cote d'Ivoire? Everywhere you are. Take it again. Say it. Jesus, take it higher. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh my God. You are a mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Say, Lord Jesus, we bless your name. Good afternoon. To you are. the great I am. He kind of is still the best in the Ghana for you now, remember how. You are a mighty God. Me did this so be a hoya. Sanya me huye. Say so the man come in your group of me obai. Why man musuan kame. You are a mighty God. Oduma come in your group of obai. Why man send be a man. And then we are Yahoya. Me you this sound so hoya. See a bunga Jehovah. See a bunga Jehovah. Ale. Kawelamanka. Baby, I won't be another Sada Maurade. No catch the Rada Samada Sada. See a bunga Jehovah. At here for Tuesday, 23rd August 2022. Hallelujah. Okay. So, And then, so there, if you want a coup, I don't tell some shake your body, no. Moses said, Shake it, shake your body, shake it, shake it, shake it, shake your body, shake it. Ah. when we get to the army, I just want to warm you up. are you ready?
because you my coupa. And let's say now what them is Abu and put the Alba and Shogu Gakra. And you take care of the come on, just sick of money. Are you ready to do it? Oh, you can do more than this. Your marriage is coming, it's coming. Your business. You can do more than this. Come on, Chava, 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 Chava. Everybody say. Nana Tribudane. Yow at the sign. I'll see what you live from Sarioso. May God bless you and your crew. Your Pentecost members in Sarioso Central Assembly. Thank you very much, bro. I'll share live here on Facebook. At here for Facebook, we need them. I am 93.3 FM on Facebook. Who bet me across the sea? No, Philly show no. I have commented to her. Now share, not like it. And then you would die in a share. Come on, now for four. Some of you are so funny now. It is a great day. And young coupon dia chaminumiano. Every day yada sepa. Wadum ti and your tiasi, unshilan ti and your timidity. Near to me, a wawra there. And they taught me a song. Now, and then we are near Kwakodi Banku, baby. I will never go back. I am a Kwadi Banku. Always go forward. Now, Yatibanku knew why you didn't, and your man could be a man who will be home. And no, beside said, dear, and media, no, I'm saying, rather me, the Banku. And now, Uncle Catam said, there be who didn't here. And then maybe sans I didn't in a midnight here. Or sister, ya dear bro, a chef for my head and a free. Na nipa so aya han. Enti nipa aya netie. Netie bia ne so na Nyankopɔ miedie. Netie mu so ne sanko. Nyankopɔ hu. Ena mbise awrade sa adenti na ɔka sa asɛm ne kyerɛ me. Ɔso pɛso ɔkyerɛ me sɛ no ɔno ankasa si ye wiase. Na duane a yedie nipa ante ase ba bire efiri ba. Enti Yesu Kristo kan sɛ awrade ama aduane firi asase mu ba. Nyame hu. Ewie nyame hu. Ewie nyame hu. Mame kwanya banche efa so bokura ya na enwanwa. Because banche ne hyase a eyentini. Entini no na expand na eya kese. Na dane aya aduane. Brode de kra na ya na emenwanwa no. Because ya de brode ba ketwa ehye form. Upa mu aduane bia anhye. But what the chef from ma emle bi beba aduane beba betua so. Ama nipa atwa di e de aye aduane. Ama obi mu de abom pesie. Obi mu so de ewo fufuo. Eno kire Nyankopɔn sane ne hu na bode esi etie. Eya na mi bisa sese ye de mankani chef from ma. Ekwan ben so na fa so bo. Ba yire mpo na ya na emwanwa. Ye traba yire ketwa ehye fama enu mom be pro na kase aba betua so Nyankopɔ hu ena wie sa Nyankopɔ we na me pesa me nu mienu yeda na se ne ka kire ne se ene wa ye bia ma yen yeda wase etefo me din di kwa kunkrom Africa se welcome on board aseda pese nkoba di kanfo ni na so mo ba ba hunu nsuo no na kwa kumi ba beto me tomu so dia ene me domo suko Ewianya me nkwana me di show ne aba me ne DJ Fish na na kokwa so in the one ene afiafo nyina ene akabo ma show we ya de brawo. But I make a sembi at the actual before set no 9 ebebono. Me was sembi and then we make a chero.
Ente na wi akoko asofo amutie ina ya mama ha. Sanso na labi kromfo amutie ina. Subu not for mutie ya chiamo. Sansuna takrase. Ebi kusifo mutie ina mahao. Mayanchia kedefo. Ekwatia fo mutie ya. Wanchi. Swabe. Nkwanta. Nkwanten. Asawase. Odumase. Apoli ningo kwa dokumi kwa ben amwatin kromfo nyina monta sai fraso enkroni na mutie ina akwabodi number 1 Aquabody number 2. Mon frère, va bien fort. Ya Chiabuina. Nyami Bachelor. Akim Adiamra. Yababuina Daha. I hope so be at Yanka 93.3 FM. Kronina Sam Kron in Adiatra Sansuna Kim Jadab or Dan Quanta Asane Batabi Ayinase Abenase Manso Acrosso Abuabo Asubua Esuo Asantemai Esem Jaha Achiase Sasuna Bieni Osuna se Ofuase Kofinimo Adobue Etreso Jiwadi Kwanta Edwiasa Akim Swadro Ayusa Aprade Bantama Baby Amutie Bia Mama Ho Enkron Crony Natie Baby Abafabia Oziabo Zege I love it. Mojia, whatever. Again, I'm mad at me. Chuma, I'm mad at me. I'm mad at me. Papa. I need you. Nothing great in the world has ever been appreciated without passion. Adekasie bie ni ho a woyɛ ɛwɔ asase so a nipa etumi agitum ebra wo a woyɛ ade ne kura no woni ho anigye mame enawie me pesa me ka kyerɛ wo sɛ ade bia woyɛ bia ya ho anigye because the passion behind the things
that you are doing no eno ana ede empeja ene nkanko eba. Let me tell you one thing about radio presenters. Eda presenter betenase na oni anije mu no ni show eye basa. Because the person behind the show no eni ho that day na ene wo boa. Silence na tell ni a opam niema wote eda wo bekwa adwuma no mu anije eni ho no adwuma ne kura ne ye eye aniha adema na eba ne sa ema adwuma no ne mpaja ane ne nkoso enko enti enanwumre me kan kira say anything that you are doing have a passion in it, because eba ne sa ade na wo ye no epeja ekwa animo kwame adwuma ya wo ye nya passion bi ema adwuma no, because sa unya passion ema adwuma na adwuma ni peja. Adibia nipa woya ne wasase so se nipa beji atum ama ade na woya no atimi apagya kwa animu no agi se wankasa watenka e wa ade na woya nimu sa uni atenka ane anije bia e wa ne woya nimu a ane woya kwa eya bisa asofo no eda sofu begina puppet na ni preaching a wo preache enko na se gina fa kwa mini say DJ no na tenka awowo awa adwuma nimu akofo mami na me ma waduro adura abema obeda sononko awa ade bi a wo ye wa asase mu na saade na wo ye ne so ebetre akwa animu ama nipa age atum. Because nothing great in this world has ever been appreciated without passion. Ha sa yadusi amampanyini adwasumpo na adwuma na wo ye no uni ho adinja adwuma no enkoso da. Ena wi me kan kira sa ade bia wo ye bia nyamo anije. Tie se unya aduane na se wudi na se aduane na wudie no uni ho anija aduane ne da wanu mu a etese ne wo wi na tie no enye wo de because aduane na wudi ni kura no uni ho anije ene awie me kan kire teacher ni bia wutie me ansa na wo teacher adwuma be so sukun kwada nani ama sukun kwada bo waba so se teacher ni we di o kire ade o gi se wanya anije e wa ade kire na wo kire ni mu. Sala so na me ka kire obi a wo ye store obi a wo ti obi store no obi nso a wo ye obi adwuma se bi a wanka sa wadwuma na wo ye. I just want you to increase your passion. Sa obama anija wo awa adwuma animu no efiri na ekọ peja nije nimu na se o peja mu a ebema adwuma no ayekase. Because nipa bia adwuma bia wo ye bia feelings and I would there. The adwuma na wo ye no feel a wo ya kwa enko ba bia. Ba se unya nije na se unya feeling bi wom se adwuma na me ye no a me ye na makodru se ya masa abatu ebatija. And he said, "We are not and a wood have a passion." And I me sha obia nanije ayira ewa adwuma wo yemu. Obia na honkeka ayira ewa adwuma wo yemu no se. And I pagya wa honkeka.
because awon keka na ekura wo na wo de ye adwuma no eno na ma adwuma no eye adwuma because se awon keka no efiri adwuma nimu a adwuma no enya adwuma biem me na me ka kire wo se eye edwa na wudi a se wuyi awon keka efiri edwa na wudi nimu a edwa ne nye edwa die biem because ye beba no na awon keka bi ani ho obi ba beta ade a nantie mpa wo de ba be yi ade na ma no emma wo bi kwan emma ne nkompon sam ma biem ena wie increase your passion sister increase your passion even awari mpa ye wade empena twe a ye twe se wonni anije bia wo mu a empena twe ni mpo enya wo de awade ni mpo enya wo de because eye anije ene ede ye ena wie increase your passion katero nu ase increase your passion because eno ena ma wutimi peja eno na ma wo da sonko eno ena ma ka se asuma si ye hard worker wo ye adwuma utimi se oye adwuma minim se ne wa honkeka ezi atiada ewo wadwuma na wo yie mu no minim se ne wa honkeka ezi akwakoto baby but na wie se opese wo danso na ne wo ye no eye soronko a ma honkeka emrem because eno na ye the greatest things ewa abrabon mu ewa asase so a se wo de sha adwuma mu a emanipa ebo udin ka se asomasi we die se manhia asomasi we die se mahuna asomasi we die se wamamu a asomasi we die se menena nante a enawie increase your passion. Nothing great in the world has ever been appreciated without passion. Midin di kwa kunkroma Africa se baby a wo bia ma ha aka meeting song na no nan abo no nan ba meko commercial break. Increase your passion. The Justice Roofing System. Ya bought down so Emani Yakono. If you're near Yakono,
Ebia wo yira wo kwa ma oni nye. Iwo bibia ni wa ni je achi. Ase ne aye. Aya the Justice Roofing System. Ya bodan so mane ya kawa. Ebia ya mo dan so ma. Sister, and found dan ya wahie na sa obi ama na bodan ne so a osan ye ho a waboka. Ya na wo se oto nsafra ne ba be bodan ne so. The Justice Roofing System. And chance no color be a whoop be your friend choose your choice. And in your pet, now one cause I what choose. Now so choose you are near the above board dinosaur. And tis all about dinosaur, the Justice. In we are and I will pay, and chancing and I will pay. Open say ya estimate mouth, you be any free at your child. Yawa come on da. Yane Hector Primary School ana edin hwe animu. Fra yen 0244 44 03 62 ana say 0264 18 70 12 ana 0302 94 77 96. Enti Italy for amutie mi na. Se mo sidan bi e Ghana ha na se mo bebo so a the Justice Roofing System. One phone number na obesi mi so a me ya number ne de ama. Ya mo dan so ba. Ya Viscos. O share life e wo Italy. Me dey be friend akwa Angie. Samsung Akwadwa Sampa Furniture's work. Was good afternoon to you, lovely listeners. From Kwadwa Sampa Furniture's work, Adum Kumase. Yada say. And now Kwashe say, good evening, DJ. I'm watching you live from Italy. Yada say. Me bad your sister Yaros Motors. Yenya body na I was a unya me pa kire. Ha moto de se okura moto. Na se moto no. Oya na adwen so obe haw e wo kwan mu a maza ahwe ya bebo ni dua. But sister Yaros Motors say on person obebo moto ni dua nti bra na bagire spare parts na fa hihiem na se odi hihiem a dan deal moto ni begira ne na so prekompe kotwe bi anya adwuma bi anaze bi a ope abobo ya na ato ya ology ya wo ho abobo ya no ya ology ya no ya sanso Absonic sanso na Royal Bona de an na ope choose your choice sister ya Rose. Eba Josebia wenji na say and I said there here sister ya Rose akemoda ye ne frostly bat and ebe friend 0244 728804 sister ya Rose Motors maza ya mamoto chigra ya kondo okuremu obi ateso a no complaints Dominion Herbal Powder. Kwame Asante uba no pese na ogba. Maza tie yan edro bi a yedi wadanse wo ha bi a yedi kan num bi ansa. Ye no madro ni bi ehu se ne esitie. Ansa na ya ba betan radio so aka ho asem. Hwe eye capsules ya ye num bi. Eye nsu a ye num bi. Na ye hu sane esi ye adwuma fa ne ya ba bedi wadanse a kire. Eduti na time bi ame midi Dominion Herbal Center for one dance because omoduro no eye kama midi bi gu nsuo mu a menom ye asane sane mapozo ama me nan ne me say ye mitititi ni na kwa me baacho se chronic disease bi ewo so anaze dura na adwumpa untimi na utimi se okase mu wi usisi mu wo spinal cord how me baacho eye Dominion Herbal Powder Angel Dominion Herbal Powder. Ne hiani nsuohia kakra.
Udi gu cup ma. Wa set teaspoon baako. Na wa kam. Udi kam. Ukamu sa na di. Edi aboni se guna. Na odi kwa adwuma. Opomba no aye the same thing. Na wa nom ni se guna na kwa adwuma. Maza, ubeye beto aso wa week no na wa den se peme. Say pharmacy shop, chemical shop, herbal shop bi a obewura mu bia no ebi wo ha. Angel Dominion Herbal Center. Your number ni 0543 158195. Samsung Akemoda Nana Ya Provision Store 0265 288181. Kennedy Drugstore bi wo Samsung Nana Twemasi wo. Kadensu bi wo ha. E pa bebre. Samsung Aguna Swadro. Unya 12 years ya menum bi ma kwada nufu amesrew. Onyem so a menum bi. Kope binato. Angel Dominion Herbal Powder. Allahu Akbar. Edro na yese. Epa bebre obesi dan so a. Yen ena manfo ede yen eka September bia. Sa blocks ena obetwa. Yen ena wose oba beto ye niema ni bi na odi twa blocks. He, o the blocks on the show I bet ya ne bam. Because blocks will be on answer on sabum kra na futu. Na blocks no bubu. Actually as a cement no omode fry no enya cement papa. Anya no nya kra enam say we use cement papa nti ebema na so sa man jata cement. Eh, se plastering ena wo ye. Ana se bia wo go floor tiles. Ni na no jata cement. O de first dan no. Abrosan na wusie bibi a wo ye bia no jata cement onapo ye wa abo bompa ye junction ye ne hector JHS ene ben ye number ni efra ye 0595 54 45 93 and I say 0594 41 71 08 jata cement jemeswe jata ozuze Okay. At here for Throne Room 2022 is here. Ishilaba Prince present to you Throne Room 2022. About Nyankopon Yadoma Sunday 4th September 2022. Busumia Yakwa Kwashamu Nida Toso 9. Ewa Kimodama Teddy's Conference Hall. The beauty of His holiness. Ye kwa kwatwen Nyankopon na ehu nanum onyama a ehyeran na ye kronkron. Host no Shilaba Prince. Me ba cho ya tu yensa franyum tofo akukudam ene atele ene abolo so mra meboaye. Minister Sami Kwisi. Sami from Kakra meton kanche. Ena Minister Dave Ofosu. Ohima Esther, Minister Emmanuel Thompson, Minister Alfred Anafi, Madame Fonana, and Minister David Owusu Asante, Obuyina Eba, special guest, Tego Sisters. About your one maybe ever happy because my name is Yeri Adajimai, and then ma Yabokobi, also a Abrebi. Media apartment here in KFM, powered by God Giveth Band. Throne Room 2022, the beauty of His holiness. Who are Moabia, Afre, Shilaba Prince, na Odiamano, Brebi. Ha, because a ho, a behuru, Sadano, Radianum Yambe de Papa. Ozikwaku, what a message. I am transformed by this message. God bless you. I pray my son will get wisdom like you. Always listen to you. Chase, Old Town. Yada say. Osigwa kunkroma. Nyame enshilao. Na message na odi abano. Asesa me awie. Na me bompa ese me ba subenya nyansa tese wo. Nyame enshilao chase. Wa bompa ye Awurade bema na ye ho aye ho mpo dada nyansa de yo wisdom da kromeka sa fa nyansa ho hwe ya obesu iwo wa nyansa ukura millions okura obetu agu
woanya nyansa ukura ka obi beje afiri nsem woanya nyansa oyire obi beba beje oyire no. Wisdom is very powerful. Eti for me ba sisia Me danyamia siatia donko da me passway. Wo say ye, muka say last year me jame, me be complaining say na me dan no nyuntia o jame no. This year me nya company fufura one more board dance to the whole country. Obima and only the Justice Roofing Systems Company Limited. One more forget it. Wo board dance so Peter and Pio, say Sobeto, say Riabebo, say Frababefa, say the etim the etim, and then some pada. The Justice Roofing Systems Limited. One more and the one chance papa power my gun and say me can me change more say open chance papa there long span roofing systems are pada to say standard sim self-lock IBR6 standard 6 and IDT and MSL in chance be the Justice Roofing System Limited as well now bet me papa 20 years warranty no the appears one more say boom umpe we now pede umpe kaya motum there be da afi me say me our real person say kai the Justice Roofing System headquarters no e won crime saranso na ya baby branch baako e wa kem oda ye ne Heta Primary School e na edin hwe animu nati se ebia o bo wo dan ni so ye free estimation at the mark customers ye sign so wonua ye de be ma na de abo wo dan ni so nti se wo bo dan ni so a ye the Justice Roofing System e na e wo se wo frɛ yen se wo akem oda ene ne mpatam ha frɛ yen 0244 44 03 62 anase 0264 187012 ana 0302947796 the Justice Roofing System. Sounds so na nadia na opese wodi gusu de potoka semeka ne metal trusses one more sounds so eye ho adwuma Freddy Justice Roofing Systems Limited says the Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Ye wanyankopon to me ade me ye nwanwa me pruso o say ye wanyankopon twedi apachi ade ene atida na atadwe ye ho akwakofa Balsam of Gilead Herbal Hospital aba esa yade pa Mr. Yade cancer yade kodie wo cancer krobia diabetes krobia wo bem wo adura mani nyina ewudeku onufum wo yefunu wo ba bia wo bia koko sasabro ahututuo wonu yakeka ho no obi benya wane free yade amame ne wan se free yade na de wo basama do koye yade wantimi ahwe wo manu a wonkwa na so tie no yade we die awrade atagro ma ye wanyankopon wode Balsam of Gilead Herbal Hospital ne the doctor nyako aba odofo yade biada obetu agu diabetes, hypertension, pressure, utina yo ya yam no yo ya wonsa yo titriti wano yo feri wo sori enye wo pa wo wani subriu usisi wonkoto dwe adien ene hawo fibroid anase stroke besro bomodia bema waye mre entra okra ma yire enyojo bomodia ne fre Balsam of Gilead Hospital Dr. Nyako dano na wamwa wakwamia sanyine mu ewiase de wo wa hoɔden na wonkwa anwɔde de etijini number no na frɛ no entra wo tie me 0249487382 ana 0208138048 Dr. Nyako Balsam of Gilead Herbal Hospital momo ni adwuma wayade na wo yede Minya hotel juma kamayo ana airport juma so minua wani suade hunu ene opepa wo ni nyina baby ba ko pe na wo kwa saa nwoma obobɔ so nyina ebetumi abam adiama wo Global School of Aviation Management o opepa se wo ye adwuma wo wiemhyɛmu ana travel agents opese wo ye training ti se akosua boaboaje e ban response so a ti se Kofi Starlet na wani gye ho so be adwuma wo ship mu ana harbor hotel manager ana managers bar attendants o opepa se wo be tour operator tour guide e tourist attraction museum ti se Kakum National Park Elimina Castle Kwame Nkrumah Museum Menchia Palace Museum ene de keka ho nyina Global School of Aviation Management ade bosumi sia pe chrew ebema papa wo ni nyina abam ade ama wo ene gi se wo mu ni se wo wie school ya adwuma eda ho ede ma wo emfa wo ni school awako se SHS Vocational and Technical School O and A level bra aboarding krata efi ICM UK ene ade ma wo hwehwe ye kira kwan okuma se Kentin Krono ye ni KNUST ena ebe ho obetumi afrem pelifo e 0553 341679 ana 0204150685 You know I'm not
Nijesam na pio apie. Best man capsules. Ani yasem pajamunu ejina so pampi. Enyenhini no, enutai no, ehabama no, yasai de biaka ho, amemua ye dene papa, onu ani, chirebein, na bema na ekro no. Best man capsules, eduru ajemeno no. Me kachire nkanche obia. Me secret ni se, best man capsules, ena man no numa se, yensi me fomu. Bema biya man insankabi, se usisi ne ya, se wo premature ejaculation, low sperm count, obia ubra ansa na wajonso, prostate cancer, se ya syphilis, gonorrhea, testicular cancer, ana penile cancer no, eye the new best man capsules. Ura baby eto nubia na ye bema. Bisasa ope. The new best man capsules. Akimoda, Ochiniba, Kennedy Drasto, Chumesi Drasto, LB Amwafu, always. Kede, Haripel Pharmacy, Martin Kumi, Accra, Kingswalk Heba, Posh Ventures, and Harrow's Heba. It's Child Heba Center, Amuosuhum, Hamza Street, and Akofa Best Man Capsules. Ayasa Shemu Kinafu Fure Kradiaba. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be in common kunu ewofi. Bema na niji awato nyomono, no banu su fili. O padodwa, fre 020-8288-099. Ememe, mwenye meswe, yeni o, na nebo, kengenga. Hey! Akwasi Jadie. Ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wonu. Ah bra, enyo ne kamfu seahorse engine oil man no oge e nane e kire nane e kire. PSA bra, Me na masam ni o akrabato. Yakasa. Se seahorse engine oil no ene wo special additive. E ohuru engine mu. E ma ne kire. Me dwin ho wonti. Na via da kra. Ene me ne, e ka ba fie na me fa he. The whole world open quality engine oil, seahorse, and a wash. Say private cars, taxis, commercial, and heavy duty trucks. Enu ti no me kamfu seahorse 15W40 and 20W50. Ama drivers ene ka wona fo nyina. Afe motorbike, aboboya, and a pragiafo no. Mumu de mu hia eye seahorse special 40. And no and riders. Any mechanics, a wasn't use you. Unia no kwe woman say, seahorse product and a papa, and a bonso, a waffle. Semi from fear, a free necro. Seahorse engine oil and kwan a begumika engine mo. And yet, for seahorse for 0244-577-559 and 0240-800-007. Seahorse products. And noa. Say your case Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in Yadden, then the senti, what Teddy Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine pa, Manumbi, Tina meeting what dancing, and yes, say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing, and a bacon fool, near a year woman nip a diamono, a bromagin, and a mentias, so, and my Dominion Herbal Powder, and Pawu de Biarada. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one year will sue she will take up. Now that trick to us. Biagumu, what transit yanum, what we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a painful, a baton more monuful, and Quadawin if you do me one come home. Dodua Fre 054-315-8195. FDA, Aji, a gradient cratui atum. Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa pa that's right Unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe Unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243-583-190 and 0540-659-865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ya ni Dukes filling station edi ehwani mu Sweetheart, me check out there what you have asisia why me basisia. Ah, na Mr. E no afa de. Hey, Mr. E de hu hia o papa. Ai, odo, e was hu hia me. Hu ba hia wampa.
esan say E-man capsules Express Healthcare edi abedwa so eno na memma ye memma kentin kan kasa obi a what sexual weakness, low sperm count, and now with the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese, E-man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Bajuma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, and Mema Dromapa, Ediaba, Nanuachino, among the Express Garlic Betes, Adiabajaso, Obia asthma, diabetes, stroke and a how, high blood pressure, and na bia wo nan no anxiety triti kakra no ana waya kese abroso no eye Express Garlic Betes ebema oswate E-man capsules emema dia Express Garlic Betes emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe Express Healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrows Herba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Betes Mr. Inie emema ye bebo adwuma brika say ya Unya me say no yale yo me di na chie me nya yale sabia papa bi obetumi ahwe ni mogya mu etu ni yale na sema Ponte Divine Victory Hospital Fanka amoso defo na se me yade ya me moa me hu ya na me titifia wa hu eye Divine Victory Hospital for na wonom ehwe mi o kokko wonom a abefo kwayo mbefa so adanda wo ma yade na hyerom atu afru ni padua mu no enwanwa OPD scanning machines a wodro theater na fe so yo pemfo na wo kwa ye se ne bedanda wo na tenanta no wafa mu se pro ultramodern sound machines emergency ward wo ho laboratory wo ho pharmacy wo ho no endru abomo masebe Divine Victory Hospital wonom ede doctor wanwanso bi aba surgery ahudro nyina da woye se bibi ato wo yafunu mu na wo hia operation tentam so ni nyina obeye hernia fibroid ni nyina da woye wonom ewo private ward won kwa obeda hodom na waje wayarehwe ope ayarehwe ewo fie nso a wonom ebeba mamiliki fila bi ntrewe wo yo pemfo na wo be wuria ye chewade bebre adokitafo ne nurse fo nso ani muti na environment no krampo saw yade ene mame kwachi bisia bi na me fam na meta akiri ho na wa moje National Health Insurance entitumuda eno kire mo machi kwa wai wonom ewo Morning Star Quantempones wa chemuda ha ya na me nya telephone number bi am from 0205 040 893 0202 171 044 Divine Victory Hospital Jaria Bejane Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe sei Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma kade ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mbre ko pa bie de se ekro ne na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ Classic ointment de na eyam atoto ne ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ ointment ne powerful pa hwe ingredients ya wode ye Classic ointment no ebi ne aloe vera papaya petroleum jelly cassia alata honam na ni baabia ekro pimples eyam ana propro aguo no eno an se anopa ne nwumre bia wadware wie no wode Classic ointment no bi ebesere mu na be hu se yes ointment papa bi o baabi me the Classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies chemical ne herbal shops and titru wo hene na herbal koforidua frisia ba ko and sons kumasi adum ore pass herbal okaishi akra netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833 FDA agye edwede nkrato yato Mr. Opoku na wo pie kama ba wo ho asembania kai last be malaria do na wo kire me no kama hia bi pa o enso me do na free me team na wo hwede to ano me sister bi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no na ne aduro be no e heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref e ye dwumo heba me sana aha eduro ni ye wa boa me e ye no kura dwumo heba me sa obi e mama na no bi asema wo kan no obi e boma ba so enso nyam na ye dwumo heba me sa o ye brebre nya bi twa sisi yade pa sasabro ene malaria wo di no ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fiti kro NCC so it's a menstrual disorder so obi sisi ha no pa
ama ejiba ne to ase ha menti otumi nante ya onpa dwumo ha ba mesa to ba ko na wo hwa de dwumo ha ba mesa wudi ho adanse a wo mfere mesra mo ambo maba so no momfa ba so bo mo na dwumo ono ye aduro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no ma ne 0244 043 110 yenti adanse ankofo di fa aduro no na me na se nyina tatai me didi kura na mentumi nidi me da kura me na me sisi me nuanom bo modern kɔtɔ aduro no bia me nom ye kure ni nyame anim se me da me na mentumi na nyina se metumi da correct na nsuo bi firi me memba na emu so keka me enu nti na me kɔdan mu a kete so agro no mentumi ni na efi se me ti aduro nka na mto bi nom ye no ene nsuo ebo ni nyina afi ho achimoda albia mo afo Kennedy Drugstore Dexen Twim ene be to aduro bia Ekwanso edo Akwaba Drive. That's what they say. You call it that. I ain't got #1 station. Somebody help me, I'm a car for God.
Masia, I see a better my dear. I did it, baby. You pay when I'm a penny. I don't get way. You do your running, come you. Or that's it, you rain. I don't go, Miss I see all better my dear. I did it, baby. You pay when I'm a penny. I don't get way. You do your running, come you. Or that's it, you rain. I don't go, Miss From the anti day, remember the end, okay? When you say one for me, why we put out Betty Sherry, Sherry, all the boys shall share me the waffle. Sherry, Sherry, all the boys shall share me the waffle. Sherry, Sherry, all the boys shall share me the waffle. Sasa, make me check what Wakala no body yet for 2 years. I was swamp. At one met to me the white and on the back. Was soon go board in the end of the back. Your
Coca-Cola. Papa Nita with the missing also can me. What's in the hole? Who make us a mascatella? Or 10 Coca-Cola you. Or when you go, Jan Jan, with me and Mammy Quine. Ticket, allow me to ticket, may you know down. May you know down. Make it a win, and yes, and a well, who mean a woman. Very Africa. Sasasi usuku hapo tiremio apaya amefaswa misume yeye asemisi oh asesebe misuma semnio nobody wami na misume then somebody like Olumambo get here Miami Olumambo fire baby
you pal. Now, are you waiting for me because I can't be so far on fast? So I must say, now a modern parliamentarian from you now, baby, why the move best is a move? What's the no margin here, you number drop on way. From Nigeria, Nigeria, I like it, I want it, okay, tell me no, come on, me no, me the cry, me the children, them things, strings, them things, don't pray about for me, she can't hear Bamba, no one, amen, Gala go, you were fair, what was you were fair, you were the time you can't tell, Gabule, a hand your running a tiny, you're going to get one, if you're on the one, you're going to let's say, people don't do it. I will not have every day. I Bokongo Tiba, mammy. I won't go Tiba. I won't go Tiba. Over here, now I done a portrait. Run something, break something, swing something. Run something. Unim 34 years old Ghanaian actor Calebos. And I say, Opesa Owali 23 years old singer Jackie. Opesa Owali no. I say, I want to marry Jackie. Calebos Neko. And I'm out for business. Calebos, can you? Where they are of Patricia? You are of so na of there. You be acting way now, you do. Hey, Calebos. Adam, DJ Fish. I'm cross woman. We good DJ Fish Bizarro. Son was you good. I did what DJ Fish Bizarro. Where do you say him so? There's no one I'm a bear. But you be so I said I go 2 minutes. Man, can you hide and then you go 2 minutes? I put a video. Me number blaster video. See the so me video. Made dollars, my boss dollars. I feel something. Some don't get 2%. Eh, I will be a man. Obess me be anyone. We drag what I am. I was to the fan coffee man and piano. But some back watching one and mammy. Go to bad at the appointment. Can you know? Baby, one. Obey you know I guess. I've read here 2001. Basania said a cat. Sir, I want my one to was it 2001? Dunsia, Ubi Wana say, Kwame Santemo, no master Nicate. And I say, Kwame Santemo train, Emma Nam Quadani Nimpo in your 17 years. 16 years na peking crying wala. Kwame Asantemo mo ye ne ma papa. Munya yo yesubo.
Now, with him, you will not sing, and I say, ha, you will not sit and watch you pray with our future. And the business and when our country no say me catch na na kofuado. Eh azabo. But ze zi ade. Dala na chisi di no. Atefo. Dala na che no. Yo was zi $1 kra no. O se sa 10 cedi ni e chire na ko. First and so no say o. And a man for business say nyansa fu. No mo wan. No be a din obi ehia no because omnyina omada fire baby Vanya kupo ya tuma you are invited. Simple Wampa, your award-winning Pop of the Year, present to you Dupe Nation. The batch of what is over, baby. The batch of location opposite Government Hospital. Come on down. Date 3rd September 2022. Time 7 p.m. sharp until you drop. Loadings of artists, Maza Elhobe, the DJs. Emmy Brack and DJ Storm, MCs, Mr. the Black Fallina, and Kwabla Kwasti. The pacho, wait, I a simple one pa. How about the pa? Zada do video puzo in the Iribe. Obobo for the man for Umpie, message and Nazi, I graduate nimu. Na ya de ne kobi e ma akwa di ne dikagra ara oboba wo ya de 23 message wa sha ajakura je ni mu eri wa go agura wa ko jiji mu kagra enu ti bo mari so baba mi e o be ada pa you want me myself I'll be there Kwame Asante will be there DJ Fish he will pass by me batch ODI Electronics. I'm saying can't you say TV no. Etahase achekena paya. Etahase po. Me batch obo modern so baba bajibi. Sarah suna fridge and now pet deep freezer gas cooker blender cutter. Washing machine ni na no. Eya ODI Electronics. Ni hiane so baba. Maza, choose your choice. Ni open no ababeje. Ne boda form so boko. Ne pa cho se osika kra so abetimi atua ne nkakra nkakra. Edo bo ba be se sa na ho. Me pa cho bebre. Bra be do de. Black mo abo ahenka FM ha. E ha na de mani go. Obetimi afren 0550 900 600 0550 900 600. Number no e de gaga. O ba o mre kra. Enu ti ni hia ne se obefre no aba beje odi. Na adievo munim sa Stone Boy o se afedie odidi ba kompe na manfo bisa se and na everyday odidi ba kon se masa ja because of economic hardship Ghana ya den into me Stone Boy me ni mebuzu avo ye didi ba kompe am the Stone Ghana de adiu ha sisi Ghana ya den ewrade wo ye mobo ewrade wo Ghana mobo Ghana ya den ewrade Ghana ya den wo Ghana mobo Ghana ya do sikasema dio ewrade kokumezo Afa one prayer and haba crane for 7 country. Se Ghana yadin enye din wayare sa ewo munzem. It is on betowa. Yeah, for one prayer and haba crane. A part prayer team. Odo ya de ba ye bonfire ma. Ye bonfire zuya. Na ye tutu ya wana fruzo.
ewia ya ma onuro umpe na apede enya ne so no yen bedin sa so na ayaresa be yodia e ba twa kemoda abu road ne so a Akim State College Junction Bibiazi Purdue Enterprise ni inside ho enya pa ne so be friend for Reverend Dr. Ban Ewa Homeso 0554 480062 o friend on Sabi Chimiaka waya resafie ni fa ya de bia bra na chese yen sama e wo ho beto wa ne free yen en chebiana ya de akwa sports ebro na se wunim opensie Esther ma minya na nse on na ewo so sezi a Ghana gospel no sezi on na ewo so and o say I am willing to collaborate with Shatawale and a man for business why I say me opensie Esther he my young boy say meet me ni Shatawale aye nyom na ya de nyom aba mountain so nti se o ma me kwan a me ne be ya nyom and a man for business nti Shatawale enwum papa bempa na obetimi na ye because Saudi agrope obeti an shatter my name is Shatawale na opesi star ubunya me nwum sei ni eji watum o se oni Shatawale kolabo e wode be ho enwum ben ene ho ne de oyedin etiefo wankasa we ena chi ne du betem mu aka se Chineke amen things dey happen o etiefo eji baba na ene sene na pampam no esi ablight no etiefo eji na pampam pa nukru bwenu na pampam tutuko sene na pampam esi tutu no senyame amamu a bwenu na pampam nyina bepa because abrantia wunya 24 years na wapampamu pade eno ye duaba na se kaka ena ye boyisa me ya because na pampamu pa 24 years ahwe ya 21 years 22 for no onya bi ono so onwale ye ahwe yo bega zo yolumai se ne maboji se mu aye fitai obi yo bega ze ba 8 years etu bi nro therefore asem ne hame eja pampamu epa eje etesei kwaku bia wo na za waba baba kwaku ma you za wo ha ene wada na ma wiase na edin but ene de wada no ye adwuma wada na sexy wada no mo ide mo anyu kama aye sexy abo kwafo bi gwafo bi tise wa ajagraja na you phone dabi o sesi ajagraja na me de nzato ne so samum woso wa sa kira asam na atom no dia tie ozi amani emu nti me fa mabra obodu chacha de o amafamu yi me fa mabra obodu chacha o ma ofrimu fia eno to nyumo eje kwaku sports time kwaku maba nti no abusia ya bayi de na se agudie mu nsema ana se de ebro ende anumbre ewa hinkara 93.3 FM akwaba aye drive no so na fe bia so akoyie ede ama wona bibia enso akofan entino se yatra sisi de na ya gudie mu nsema ena ye de ebe kwakofan nsem na fiam no ne ye de ba wi na fe de fisem kakra ede atachiri ede ama ona kwabena ajenim wabrepono poko na fe remo na sitetete ena se amobɔ dwumadie no ene anumbre ma gudie mu nsem enso aba kwamidin ede kofi ajiwi eje ena se nina yaka ho aboma ye de gudie mu nsem no ede ebro Jubilee Hospital seven conference on anumbre se foni chemu nyadowa bia beso ya so a esenema enhyeda nkoyie enso emfama on foni chemu Jubilee Hospital akache na fe amofa emfa eya yaresam kama na omonsa yare na bibia enso enko fine emfa ema na kopiemu Jubilee wo doctor se kukudama ese bibia ebekoyie pa enso ede amawo na bibia so akofine foni chemu Jubilee Hospital enso akache na fe bia enkoyie emfama se
bia laboratory anase opese okokoye lab dia lab test bia pese ye bi no wo do ni chemu Jubilee Hospital bibia so be koyi de ama emfa won lab opese okoye sebio HIV test kwa na pese ya for ni chemu Jubilee akache na fe koye o test no kama na bibia enso enko fine emfa ema yesa enso pharmacy we ultramodern pharmacy as wo do ni chemu a enduro ko twiri ko breman na Jubilee Hospital etuntum bibia na wakuba bi okọ na duro eche wo no wanya bi antofo ni chemu Jubilee na fe ko pedro no bi na tore bibia enso enkoye emfa ema antenatal care eno su kopima apemfo no sisi a wonyema we enye kabo foni chemo Jubilee ebo kitwa bi ukuta eya insurance so a kana chance se yeje na fe ya hwone bibia akoye ede ama ye wotiata se ekotwi ko breman doctor se kudam fidie yakoso afie brochira ba se sebi ye cho ko na pese uyi afoni chemo Jubilee na enyi wotwo mfama na fe bia enso enko fine emfa ema enne anumre na Jubilee Hospital wo do ni chemo oda yawo oda ababo kwantempon no so a na se do ni chemu a obehunu Jubilee Hospital na fe akọ na onomo akodi dwuma na bia so akoye ede amane mpelefo ni komo 0244575799 0244575799 0241784648 ufre Jubilee Hospital omejo so no wadi won komo na fe dia kamni na onomo akana bibia enso akoye ede amount sanso na bisanyame power investment enso aba omosimi kan francho nipa de oye adwuma na ese udidia na waka ekena eni ntire mpinifo se esem ntire edokodu koto ho a na ese ejam ho na ebia enso akoye pepe enso enono ntifo ni chemo ewo eye bisanyame aso ye na bibia enso enko fine emfa ema wode oni chemo ewo bisanyame akachia obekọ na fe usika kakra ho so nya no wode akotu bisanyame na kana se no so se de kwaye de dinu kreto do ade ama utakugura emfa ba bia okwa 7% no eye interest ese busumi bia ye de be ma na usika botene de eda ho enti 7% no so busumi bia du a ye de be ma na fe bia enso akoye ede amount to furniture ewo bisanyame power investment te dini bia bisanyame power investment na fe ko na ko invest usika kakra emfa nkohwe obawo na echena oba no wo be jam wo de arowo enti fosika no ko tu bisanyame na fe bia enkoye emfa emao wudo ne chemu ewo eye kasoa new marketer obehunu bisanyame power investment for ne chemu otema committee 9 obehunu omo sanso na aguna suradro tezako wudo ne chemu adonko and stars no obehunu bisanyame na oni mpenifo anka sandi nkoma bia wachemoda na opewete won so invest usika kakra ewo bisanyame na so nya 7% ni bia say netie 0557228512 0557228512 yendin 20 na mano ba kope ofrad obefa na fe wone o enso ede ho enkomo na bia akoye ede ama yemfa ni chemu o Chelsea na fe yensensem na se enfama ukopimo o Chelsea as report formo enso eba na se Chelsea for omukocha fa Thomas Tuchel wase ope e strike oja na so yepa as eba no go so a waturu se brada ama bia ekoye ede ama boboko no eni ntom dem amadamani I don't want to chemo Everton Boboko mo ya fra brand bi Anthony Gordon and as someone no edin komo obidin kan de 45,000 pounds at the ekoye 45 million pounds at the koye omokoye no eya de Everton for ejeye omobo atugu esi a Chelsea asan komachi biem akotebri 60 million pounds at the ekom sa brand de chiane chen omakofo no akopim o Chelsea ene komo afi the Blues asoye e ba edimu komo no e di eja yenko Liverpool na fe yendin komo endo set Manchester United for actually Liverpool for yom ho anwa esendra de ene man sada nkoye amfuma Liverpool boboko no na se no ana pa fan Georgian club ono ana e coach no ene man Liverpool wakasa wade nsem kakada tudwa wasuko pimo endra game na ona suboni ni na wade common place ahodo ma prepra eno ana sentumi abo Liverpool ama kunimde no ankoye amfa amomo osikopiem o Liverpool esen bono no mo bono na se bia ensu ekoye edemom de ensu place no bebre na pra eno ana ntumi amboa ama Liverpool ekunimde no anko edemu nsem no ede ajaw yenko former player edema Manchester United a branch fan Bastian Schweinsteiger ensu asoye na Schweinsteiger kasa wose endro de abasobode no okọ edema Liverpool wose endro game ekoye no Manchester United owomsom di kunimde na enso momode
bono ɔse na monyo ese ne enso ani kura na ese nya de a performance no nya se ekonkan bia ɔse Liverpool ebobo ni nina nso nkudimdie no na ekodema Manchester United a eya branch fan Schweinsteiger former player at Manchester United no Wadi atujwa adimu nsembi no enso dia jao yenko Crystal Palace na fe yeni kuma akra enso emfama Brentford fane kono Gallagher Brentford sinakan edema Chelsea boboko no na reporter Ebanesa Brentford no wansha onyabo ni bi embobiem Thomas Tuchel say ne modemo no esenema enchede enkoyie sengolo kantemu tomo na samo babaka ede mfimfimo no Brentford fane Gallagher onyabi embo na we beto dwana fe boboko a fane Crystal Palace amdo muso munya kwadai enti 35 million pounds no ama tabrin dechereche ekopimo Chelsea ede akofa Brentford enso akwani nkoma eba yedimu nsam no edi ejao kitwa bi na fe yensane enfambra fi yanko Barcelona ne yeni nkomo akra enso free Barca enfamao Brentford fan Bernardo Silva wosina kanema Manchester City boboko no na sensem fono enso eba ende anumbre se kopioma jese Bernardo Silva yi esane bonde kajwa yepa Barca ne di nkomo yese Brentford na say yes to Barcelona wajetum so ne de Barca ne de eden ya be konende wie ya abeto jase ne girlfriend awremu o Spain jese ogusu echi epadan aise abrantia ya fan Bernardo Silva no okodi beto na no anasa Barcelona for amse bana sadia na so Aubameyang ene a couple of players bi no esom free boboku a ya fan Barcelona sada be ya o metumi register Jules Koundé na fa abrantia fan Bernardo Silva ene nkoma eba Edemu nsam no enso edia jaw na amokodi na se boboko no amso amudisika 100 million euros na se Man City for enso ejede fi Barcelona kachia ene nkoma eba edemu nsam enso edia jaw Barca last story na fe yesi form Antoine Griezmann wudim se Stone Brantje no oye Barcelona player na se nkoma efi Atletico Madrid eba enso se kopiema se Barca for some no mo contract se loan Brantje no ekobo no so nyomu game no ebo 50% ya de Brantje fan eye Griezmann no Omatono kra enama Atletico Madrid boboko no na esi kopio esi leg na esi ase no Brentford no started from bench and it likely so one hwe ni ya na se boboko a ye fan Atletico Madrid no omutumi ensane Brentford ye fan Antoine Griezmann na febia enso nkoye emfa emomo a we akoya jaju ase Barcelona for enso etwa ne nkoma eba yedimu nsam no ede jaw ende anumbre yempemo ewo afisemo ne emfa afisemo no emfambra na Raymond Babrin Salon sami kan fancho ne anumbre bia na otini hiafu o pese kwasiesie tire ho se Sakura na pese otwa se eye basket no pese otwa se pem cat no pese otwa nini na ado oni chemo Raymond na kachia won be siesie tire ho enso de wana fe bia koye ede amamfa ho se oye obana se bema se pese UT na siesie tire ho kwade a bia mi kan fo de ma no eye Raymond Babrin Salon no ana se me kanfo edema enne anumbre foni chemo na fe omusesi otino enso emfama wo de ne chemo achemo dan Roma Junction omo bemisa Sintibs ni fie na oduru wana obusa Remen o chena fe bia akoye ede ama sanso na de ne chemo ewa babone ne patema Bompire Junction ena ube Remen for na fe ono mo akọ na bibia enso akọ ede ama wa nanumbre yede mu nsam no enso edi ejao ye chef fisem na se ye kopiem o kuma se Asante Kotoko boboko mo na fe nkodi kuma akra enso emfambrewa ukopie kuma se Asante Kotoko ese wie ya ensema abato fem enso se kopie se no Brentford fan Richard Boadu Agadas ono na penifo pa no se de omeye captain emfa kuma se Asante Kotoko boboko no ese obeka Brentford ye fan Abdul Ganiu no ono anana se oye captain edema Kotoko na so reporter Ebanesa Brentford no wakache Kotoko se omo terminate ni contract na fe ankoto na gudie no enso abewufo na nkonkosi akan na no ana sense mafimo enso eba na se wie ya Kotokofo apa captain fofra ya fan Richard Boadu Agadasa bibia ekoye na de all assist no say na etie Yusuf Mubarak na se all assist no na se ono achi no goalkeeper ya fan Danlad Ibrahim ono so etosumie no na fe Christopher Nati ono so etoswa ya se Mbrante makuma ko nan na se omo koba adwuma enso na makuma se Asante Kotoko boboko no na so nkoma eba ya de mu ensam no edi ejao ye ende anumbre Kotoko ejina yedi nkomo takra emfama wudum se kuma Asante Kotoko sesi omo Sudan na ya woni ne patema se bia enso ekoye edi emamo na no ana sensema eba
and say and there is a friendly game no enso ebeto fam na so bobo eyende die no wie omne Al Hilal Onduma ebebo ematisa toasumi no Nyankopon ayadoma is a Friday and enso mesa remo another game no omne Simba SC enso ebo na febia koye ene makotoko na kotoko fosem gusu aninemu a omo hwehwe se bibia betuma koye enso ede ama omo se dem ya omenya team fufro na masan ene no abosu biema se eya preseason no Kumasi Santoroko ene ama ekoye pa enso edema mo enne enumre edimu nsem no enso dia jaw yenkopie mo na afeye ni koma akra emfam peso mfama wa yenkonkopie mo enso Black Galaxy asoye se sia me no kasai Black Galaxy awremo enso awese Austria bibia ekoye na ne embrantes opano enso anowoka afamo odisia kan no say NS esitie ukopima se Ibrahim Denlad eda post num eye abrantia ya fan Augustin Randolph enso ejinamo Dennis Nkrumah Kosa enso ahyase abrantia fan Muhammad Al Hassan Omar Bashiru Razak Kasim we brantia nina enso ahyase Sansuna Sura Seidu wono so ahyase Glasina Wako ono ana captain ena Jonas Atukwe wono so ahyase ana fere champion man Daniel Afiye Banie we brantia makuma ko duba ko a ahyase ana ma Black Galaxy against Qatar bibia enso ekoye ana ma edimu nsam no enso ede jaw ne yampemo na afeye ni kuma akra emfamfia no enso mfama na afeye mfansam no enso emfesia ese okopemo awa House of Focus ye Brant friend Daniel Afriye Banie esensam ne de ekoye pa ene ma Brant yasi bobo kobi ewo no way enso ene ne patema tese fano Vikings FC eso mo na Brant di enkomo ye pa Vikings FK omne no edi enkomo masebia enso atoyia likely sa Brant no $200,000 owremo enso no way na kwesi akan enso de mama ene nkoma eba de mu nsem no edi ejaw yempiemo na afei yemfa ensem last one no efengo na afei enso so nkode a ese okopiemo enso Gaka Jesus na say ene se esi etie yaba no na bechen United for amahye bako ama Karela entumi etie kanaye berekum Chelsea ene phobia nyakopa no ma datena anase nimrei amo bona fe bia enso akoye ede amama ne nsem kakra eba yede mu nsem no ede ejaw ende anumbre nsem ne de eye pi na se aba na mom ye kikakan kakra kakra sa ede chene eba yede de aka cheni na enso ede bebro na bibia akoye ede amakwa bena ajenim eboy ende anumbre wa brempo no pokuware Raymond na sitetete ene se boy ma dwumadi no eba wa kwa mismidin ede Kofi Ajiwi AJ ene se kan tuma boni a yede agudie mu nsem ede basumwo ewo Akwaba drive so a bibia ekoye enso edema wo ye ko na fere champion man kanianka Nizo miding de kwa kunkroma Africas aka Nanatibu dako. Thank you. Unim fami yo se ogidi se Asamoah ubetimi akos track ewo 2022 kataya yeko enti ono se unim fami oh fami ya chale ena otonyo na o minim ni pa wose ogidi pa on de sanka ya kaso obi enye endorsement ya akobe endorse Asamoah se yemfa ne nko na okwa obetimi abomoden yemfa nko wo ye post presenter wujidi sa Asamoah still oh yeah kwabra ze de bere kwabra se ye ko na Asamoah akobọ de me enne menjintum but se okọ na wo se one ye ne nkwala na ekọ ti se okọ na ko tu nkwala na foa ebia o ye ne mini yurugu abobo pen ye je penalty tu o me boni sei enne mantumi anhye ti munye ne sei enne beti ase but okọ as a player there o na eno sa no ye fan as a technical person onkonko boa okay no more my ideas send your work no meme ne wo ya adwen ba se se okoso ogwa ko gira park ne so agbobo ene se ko gu gain na be gobi ene alata momo I wanted nipa wa bobo wa buru kire ayenim se enempo ya ye kasa yi se ye be fa obi so omra mebo Ghana Blaster ese obo active football this o ye foreigner this obo foreign ball and sana ya ko fa wa ba na se si out here ya local player se si akọ ni team uni team first impo now your local player me ye training wo ai Salvation Park so say am so yam fa local prayer go Blaster some me training to some friend bia enti local prayer Asamoah akọ eden wo onko ye hwe wo wa bona bia wie ya je penalty afọ kwabra jenim say anka yam fa ne ko em say achena
Echena Wednesday. Echena who is who ya di asemo janto ho. Yes. Ghana for Obanka Sampam Trudo. Sir Ghana for gas and fan and a corner of what I say. I don't know corner to be on Bianca Debbie or corner to be born so fine. But to me, dear, me sick someone cost striker my idea. And then Nanga, I get his equivocal if you are one a striker. Kutuku. Yeah, I can't say. Pabra Costi. And I can't make a blanco bonus. Quabra Madu, and in sound. No, dear Catem. But I say, Wabras, you within the Kun from Africa, say, Chevo, make a commercial break. Abasisia, Monchame, Copiscaba. Asa na de fia ehwampao. Ha, eye ban 20 enama efia ehwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eye JA Binding and Co Limited. En wo mo de sa nyoma we nyina badwa so. Enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no. Enyoma ne se bebre. Niema bi te se dan na wo ho. Paizo ne nanse nkwada enyoma ania te se wan. Eye parazo enu ana me de sie. Medo me fan fitira apoto bi de ni na afro. Na dia ba de na wo de ahohura poto bi de isi. Eye akasha no a na me de atu apopo bebre nyina se no bia. Papa pata susu nyina so atese wan no. Nansen awowo ni nyina mpayila. Uhu awowo bia wo fie ha bi. Medeta wo. Eye JA Binding Snake Reparent na me de atu o masesa no. Enu omo wo niema papa. Ban liquid soap na se wodidi wi amede ma wa horo won sai uhu ana. Ai enu aso na me de wo horo nchase mu nyina da. Ene we de me di adanse a kira mansan. Fa no mo wo. JA Binding wo mo nioma no. Wo benya bi ato wo kuma se takra de tamale ho sunya ne nkokọ wabu ase boga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye. Se wo peni do so po matu a wo benya bi ewo Kasua Winneba Road ho akasa na factory no esie. Ba me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643. Me dofo na nso mo din ni body say. Eye JA Binding and Co Limited. Ja me dru ho sesi a. Aha, Nikanika, wakano ho. Hey, ofo wasi, enanso be badasem. Kwa kumisi mi mudi ye mi. Ah, bisa. Atuadi. Bisantimenya kwa ine. Hey, bra. Nyabutre. Yenko bisa nyame heba kreni. Eya yarisa bia sronko a. Ho. Omu afidi a okwa wonsai na de atoso. Ebe kire yade woni paduanu na. Na owie wasan kire wanu aduru. Bisa nyame heba kreni. Umuni kokwa ama okwa minim kwa sade. Na de manyaw. Wa wi kontomle mu no. Yenko say yes stroke, diabetes, koko. Enam yade bia. Say gonorrhea, syphilis, HIV. Eno kra de otenete ebe ye ho. Bisa nyame heba clinic. Obamu waduru atu asese ta. Na mu a etwe omo so no. Owaduru ebe yini napie. Yade ontumi sa kwata. Ena chacha asa. Diake na suabra. Bisa nyame heba clinic. How to be twa. Na dia de kra ne se oba ono ma card, folder. Ena se obehu dokota. Ni na ye kwa. Ye nje ohwe. Enfidi adu be fam ni na so untua bibia. Genya ne se okuta 50 Ghana ana 1 million 100 cedis. Ni amondro se tam. Me pacho hwemachira kwan e wa chimda. Quarters. Usi ya bisa kwadampo. Ye be cho ba bia bisa nyame heba clinic wo. Ana fre dokota pani e wo 0544 127 709. Ana se 0246 824 135. Bisa nyame heba clinic. Bisa nyame na obejo so basin abro ma nanonda say ya. Hey, ekwebroni na brabom te say oba me hu wate. Mr. Jesse, jai. Na asema to me ni me kunu de ye hu bi da. Me kuna prapra ne mu sika nyina kodua mo. De atopete ye no madi. De edua enso mu ayi. Kakre ka ye nso anke ye de be hwe ye hu a. Eno so aka nwuram. Sese ya brabo ne de ye hu ne so kra. Ah, me say asemwe pa de. Hwe emu akuafo am Ghana ha muntie masem yi. So obodo mufu a fa ho Bon Agro Company Limited. Enu de ye kua nyina. Eho ne firi saudo mufu a saubeto apete anase wubedua fedro bi afa ne capito eye powder fafa ho abo bi edimi fra no nka na se ukodua ana to pete afo no mu a ade achi ya na ukospray adro bi afa no bombita ebeche pa ansa na wura atimi afifi e wafo no na se wura no fifi a de ode sina se kura na ye fra ne top man ofa sachet ba ko a na de agunsuo tank ni mu uspray asem bia asa e wura bia bajeje wo e wo mufu a wado no mu no spray bon rice ene bon pro plus ubetwa
mo no enebe birachi na wurant mi mfui sando mbobodi nyina ukwa agrochemical store bia ubenya bi na Bon Agro Company Limited ono ko fa di nyina ba Ghana ha so wasambisa bia fra 0243 900 562 0243 900 562 Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yame wo mpem pa o. Menua kawakoma ato wo yam amaje herbal clinic esa enyadewa nyina. Wono mo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amount. Se sei krampo na mefe dware ba na so me ho keka me de se zongola chichi e na achimi o. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansana wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di nhwenimu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Only the four dream baby obey me aye investment and as obey me di usika akokoto a obey me aye adwuma ma obosomoso a when you kakra etumi ade atafre na ene de me kanfo bisanyame power investment ede ma eno penny investment company na wo Ghana ha na mo a omo ye very credible omo di usika ne ye adwuma na bosum bia so no yetumi ama omo oha ne titemu 7% usika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na usika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso edro de no foforo kra eno ewo agresso edro ewo tezaku eni donko ensas eni di ehwanimu so openchirem bia eso se de medesum sisi aso de frempeni for 0557 228512 0557 228512 now what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fatasodi ye wanyankopon tumi ade me ye nwanwa me bruso wo se ye wanyankopon twedi apachi ade ene atida na atadwe Yehu akwakofa Balsam of Gilead Herbal Hospital aba esa yade pa misraw yade cancer yade kodie wo cancer krobia diabetes krobia wo bem wo drum ani nyina ewu deku onufumu wo yefunumu ba bia wo bia koko sasabro ahututuo wonu yakeka ho no obi benya wa na free yade ama me ne wa se free yade na de wo Balsam adokoye yade wantimi ahwe wo manu a wonkwa na so tie no yade we dia awrade adagro ma ye wo nyankopon what the Balsam of Gilead Herbal Hospital ni the doctor nyako aba odofo yade biada obetu agu diabetes hypertension pressure utina ye oya yam no ye oya onsa ye otitriti wano ye feri wo sori enye ye wo pa wo wani subriu usisi wo nkotodwe adien ene hawo fibroid anase stroke besro bomodian bema waye mre entra okra ma yire enyojo bomodian ne fre Balsam of Gilead Hospital Dr. Nyako Dano na wambo wakwami asanyina emu ewiase de wo wa hoden na wonkwa anwode de etijini number no na fre no entra wo tie me 0249487382 ana 020813804 Dr. Nyako Balsam of Gilead Herbal Hospital Momo ni adwuma wayade na we dey sometimes in our life Ejawaya de my baby ade be ma me ne te o ka hwe ya wontie ena waya koso misusu am tu nyina ayekwa na debra de wife odu no otumi ke kana dwe chosa ade wa ndai kwakwa nyamia o eden ho cement amekoto de bia na dan ne papai madwe ho amente ase ene so be ye de aye na kasakasa yo ho ene so kasa odika say me no kasa yi Jovino Company Limited akokra Jata Cement aba na me say Jata Cement ubebo nsem amano ebadwuma papa ma menche wade Jata Cement
bag ne so ti cement dodo wom odi twa blocks a etumi twa bebre odi hye concrete a emu ye den ankasa odi total sa eye fe na esum ye je se odi adwuma eye afebɔ esansa hodin wom nanso me patro hye ne so ne bo no eda fom pa Jata cement nyame adom empotam nya nina Jovino Company Limited atuntombi ewo achim aboabo bompa ye junction wo ben hector school ni pe anuti agency for ankronkra obi antutu mrikan kwaje ne de afiko de block so jenama no 059 5544 593 and 059 44 17108 Jovino Company Limited Adaroma Jata Cement Ibia Baha Baya. Yes, Kwame. Me say, I know big man capsules are what the man, but boy, you man passwama. May you come for me, say. Big man capsules, no. What do you do 3 points on puzzle? And ya grow, ya. Send me catch you. Big man capsules, dear, a year do pa. A year member who you may ye titru, and a bema why your mirror won't puzzle. Bear man whom come was, and in Yenisi, ya. Nakai say do pay a fine care limited. Omudik bedema garlic mixture, and a big man capsule. A big gaso. Nakai say bedema garlic mixture no ye do po. A drono stroke ya dear. Diabetes, pressure, obi a mo gentleman mo frisani ye. De why titriti, near when ya koma ya dear, near the boshino, ye ni tirimoshino, and near was so person a suit here. Bedema garlic mixture no best sunny and when na man. Bedema garlic mixture, the only mixture. Prakasa wom. Ubenya no yibiato, our pharmacies, drugstore, any herbal shops in Yina. Achim Oda Ubenya Biwo, Oda Pharmacy, Nanachumesi Drugstore, Kenop Pharmacy, Ofaya Drugstore, Amorpho Drugstore, Walgreen Pharmacy. Achim Swedro, Nanachumesi Herbal Shop. To phone fresh 0248 288 788. With the garlic mixture, any big man capsules, Edu Panunie. Sesip one pap Gusuya award-winning pap of the year idea. Opekuso manachisa. Enuti wasana shishe program on waswade brain. A night with dope nation. And you get September 2022. Time 7 o'clock p.m. sharp. Yo, what's good, people? What's up, guys? Yeah, man, Charlie, you know what it is. Dope Nation is coming to Akim Oda on the 3rd of September. You understand? Simple one pack, nowhere to be, 7 p.m. sharp. Yes, sir. It will be fireworks. Yes, sir. 18 simple one pack opposite Oda Government Hospital. Near Vinny Dope Nation, any artist a Kukudam baby. DJ Sambil, DJ Imam Black, any DJ Storm, MCs. Mesting the Black Foreigner and the Kobana Costi. 83rd September, the initiation was simple one pap opposite Oda Government Hospital. Me and Bazanku. Now what to say? Adama West African for Asa Kenya Wahubio, Eddie Trivo, Edra, Ekuma Ate, Akate, Kokon Tonton, Enemwa, Moa Hodwa, Ediko Konya, Nese Koko, Abrequiafo. Minu Jai, Adansia Coco, Quiavo, Diva Trivo Honagro, Quiafo Nina, E Bossech Rese, Trivo, Kumwa Moanesa, E Makoko no Hotono, na assign Aso Doso, Enti, a Makoko Quiafo bottom Ayede. Nanika Samne say, Yem Fat Trivo Bebre, Kakrebi, would you chat Hemels? Never go moto brunumu, na fele, never bo koko no bosome bia. Trivo, kum koko muamuano se kumu nkosua nyina. Na eye dwuma basahara so se. Tobo Trivo, woni how ewo koko mukra. Guy say, koko board for ahwem agye atum se. Trivo, eye do papa. Ye de kum koko muamo nyina. So obi pe bia to a, onko agrochemical shop bia e ben no nchen. Na so open dodo atu aton so a, onfre Adama West African for ewo 0544 343532. And a 0544 348821 and a 0544 325030. When we say
Sanya police in Yadro, Imbusaba Mesa, Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense swabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus Samaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and Yarua Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamua suing Yanano, a boy who buying every home. And now Pa, Omu Yarwana Dada, no monum Doctor Enrono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, and walk Kanshi, and you may move Bia Yato Enro, and to form Fred 0246 20 8496. Imbusaba Mesa, police in no Edrono, and Kratway FDA, Asayasi. Kokukuruma frekasi. Jawab, take it easy. Quiet, Joe. Higher, baby. Mr. Droya Papa P, Mr. Drone Graduate B, Mr. Droya G, Mimpe Akalakachi, Mr. Fever said 2020, Melly Morgan 50-50, Shop Banker Vision 2020, my sister Kotokana referee, I don't know see I'm a fan of B, President Tamia said we see Saddam Hussein, Minya Rosalinda Danny Fernando Yose, when you could see a cry name Mammy Echo saying, I don't need a droid say Echo Jane, that's right, I'm with the Omuli Omule, Money Browns and I'm in whole skin pain, Hiri Baba, one name me friend. For double board, don't mean to champagne. Way Melly and the Lou, Melly and the Abuja, Melly and the Lou, Melly and the Lou. Ah, way Adam, come on, fill me, Kiki, Yadaka, Umbra, and Sutia, Vafuano, the Lucia, Manfua, the Lucia, Vafua, come on, Abuniba, Melly, the Lou, way Melly.
fracas. Kukuma fracas. Don't walk it, don't try. You supposed to be die. Kill up on me, come person, person we don't mind. On when I land softly on the sofa floor. So far, so good. Koni bajo, let me see you. Oh, lo, let me see you. Oh, lo, bukao. Let me bukao. Let me see you, de buka. Oh, lo, let me see you. Oh, lo, bukao. Let me bukao. Let me see you, de buka. Oh, lo, let me see you. Oh, lo, fracas. Kukuma fracas. Emani bituno Nkao Sana Ghana for bi motono Eya bugao Enzo Ghana for mani bi Any school for ni bi say Nkao I'm not gonna let your money, master. Tell her, go get your things. Say, I got a human and cock, cook tell her, cock, no cock, you near my whopper. We don't mind. DJ Fish, I love your missus. This is super. The power. Moi, a boy, my moya recording. We monyo. Come up. Kukuma fracas. That Mrs. Webinsi or Canada, a serious one. And a DJ Fish, Royal Hano. And then follow music in India. You name we drivers for Pepper. Kukuma fracas. Kukuma fracas. Mimi amufidu papa. Afrobia wana miti. So what?
Naija France Ghana. Weye Ofolian Ponsan. Wama Kwame Ko. Plus. Olololo. Anyway, hey, TikTok phone pa so there. Only about 1 week na no more to 1 week na ko. Hiya, baby. I'm making my name. I'ma give you a new stuff. Why you make us me tell you say I mean don't get shy. Don't wanna give you full pressure. Every me I make them kill your shy. Everybody wanna be on my side. Hey, shy, please in my side. Phone don't stop ringing, all my friends are banging, money calling my phone like I'm banking, thinking, no be joke, I mean every making everything possibly got my swag on, thinking, it's a good day, all night, all day, chilling, don't drive, it's that, it's a Friday night, oh, hey. When we drop in this party, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, everybody's watching, oh, hey. Looking fresh and pretty, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, it's a Friday night, oh, hey. When we drop in this party, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, everybody's watching, oh, hey. Looking fresh and cutie, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, yeah. So my swag don't need no person, I don't need no questions, I don't need no rough, so please, ooh, I'm looking fresh, got my stacks on deck, yeah, I'm a fashionista, got my Casablanca t-shirt, phone don't stop ringing, all my friends are banging, money calling my phone like I'm banking, thinking, no be joke, I mean every making everything possibly got my swag on, thinking, we say good day, all night, all day, chilling, don't try me start, it's a Friday night, oh, hey. When we drop in this party, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, everybody's watching, move, hey. Looking fresh and cutie, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, it's a Friday night, oh, hey. When we drop in this party, people got your eyes on me, stepping at the yard, oh, you for me, everybody's watching, move, hey. Where's Sandy Dindi, Emmanuel? I'll see what you like. In fact, I love the missus. Everybody's watching movie. Looking fresh and cutie. People got your DJ Fish. Allah. I love it. Where is it? Anamiru. Yanama Taba. Yanama Fury. Says a woman to a yaya. Who bet me out to Nize? While I'm a nan in at the Zany Obo do know our num. But daddy everybody's watching movie. Looking fresh and cutie. People got your eyes on me. Stepping at the yard. And Chevy near them somehow ever. Now, my patron is charged by Center for Seven Country. Get the new Bestman capsules about Mountain. So, Allah is good. Looking fresh and cutie. Here be some rantiano. And one of rantiano. No more Philippa. What's me say one word drupa. About Josebia would Jimmy. Now, low discharge. Hey, I know a jam. And I said low spam count. About Joe Abia. Now was severe West Spain. 7 previous. Oh, gonorrhea self fresh and in your account. The new Bestman capsules. The new helps aphrodisia in time. I just will be up there. Where you there? Ghana helps and falling helps and Afra. And in fact, and you're good. Oh, no more, Maria Debia. Okosu has that street to be on. Sanson or Chiniba Trust, I'll be a more for Canada, Kofisco and Nana Chomasi. Always, baby, Abacobia. And the new Bestman capsules. I have friends 0244 96 6043 and 0208 288099. If I try Fred on Sabi Chibaka, you should be in a bit to me about.
Etiye for your train sister bia or say asem ehano enti or the barber to your name na ya boano your train sister no say obeba mpo say amanso anene ye un say betra ne line so na friend ne line so ebia na unyaka Say born yum kakra. Music is good. Well, what grab yum? Na ye nipa. Na atie for ababa wana or say asem ehano. Na oba no ababa be boy amane na ye nyina ya boa no e wa adwen mu ne afutuo mu. O fie ha. Ya me adom ne ka e de na ba beduro.
nti yɛbɛkɔ na yɛakɔ akotie na asɛm a ɔde ɛnam me nuaba ho te sɛ ai ɛda awurade ase biribia bɔkɔ deɛ yo ɛda awurade ase wofrɛ me sɛ nsɛm bi ɛha meka kyerɛ sɛ Tuesdays ɛne ɛyɛ no ɛna yɛde nsɛm ha ɛba na amanfoɔ ɛma adwen ɛwɔ radio no so ɛneɛ sɛneɛ woteeɛ no a wodi akyire baeɛ no a Ghanafoɔ nyinaa ayɛ aso ɛtie wɔ asɛm no na ewie a yɛbie phone lines no atum na ɔmo adwen a ɔmo de bɛma wo no yɛdi so ɛwɔ fie a saa ne ɛyɛ no amanfoɔ bebree adi so ama ɔmo yɛ mfasoɔ paa ɛwɔ mu meda ase na asɛm yi nanka mese menka ba deɛ keka kɔ no sɛ ma meka munhu mitirim ɛna mbɛka sɛ meyɛ nipa bɔne ni bɛne abranteɛ bi na ɛtena ase na mene ne nya afuru ɛsɛ wɔne ne nyam yɛ saa nti mene ne nyam yɛ no ɛna ɔno yɛ sɛ ne saa deɛ ɔde ne tii hwim na wakɔpɛ adwuma yɛ no wanya sika de aba na ɔkɔɔyɛ no meka sɛ mede m'ani ahu na namboa how many years 19 years nie 19 years ya one no ɛfa afro wo ye no ɛwo ye no mfa wani hu me mfa mani hu ni biem okay intieja me kakra me di pan kakra naja me de ɛwo ye okay ti me wo ye na de na wofo beboa kakra na okosa na odo okochia na wofo se one wonyem ende omo ya awe okay se one me na na wo okay inti me wo ye na de omo beboa kakra all right by akra na boss kakra na de obi abeyi nani maame okay inti mia na me de we me hu me ne ja menya akofa ba inti wo se ma wofo nso boa me kakra na didi mu na me atwan ba ma yi ma inti me nso no me nyi me maame mo nso to me pressure say wo se me worry okay na me nya obi na me ne tenae na onu besuso me mu na sesei akra na du SHS okay onu nso mfa nani hu ne na 19 years ni da obe da hu ne papa 19 years na wo ba na die no onu nso hu ne papa onu nso hu ne da omo hu ne da yes o boss kakra na okay omo hwe ne kakra na enu ano de aka nyina me ne mabusua na de hwe no okay nti me worry ya na me kun so ene sa de onu nso besom na waboa na ye de abedu be ma na wo wale ne sisi ya no sa okay onu na aboa me a okay nti be dad me de me ne unyemo ye ne nso no e wo ho a na wafre okay acha so no din sa so oyi nani ma okay into ase sika no na emma okay nam chance o say no o man wakodu SHS unte wo se wo pe kakra e de ba ohia niam kakra bi o ma church ama no school nti no chese de etwa me nsu mu a chese me mpese me friend biem kra na se me kasa akra na ye ne ba kra no ai wo de wo to ne kona me ka kokunte edia sabio sansamfu we ya o kantie na o friend say wo hia ska anase dey me friend no okay na me ka che ne so say baby akodu no ai ode niam bia ba say me nso me nsanso so na me kunzo say sa de a akwada ne de ode list be free school mu bae okay so ode bae no na me kunzo ono say ne ono nso no oni sa oni like ne ho akere ne kakra internet sa de a me mfrɛ papa no okay no mfa bi mla no no nso kakra wo no mfa nso so okay no mo mfa ntoto ne ma ne mfa nko me mfrɛ wan kanya nyansa sembi ka kire me say wo de toto ne ma ne kona meka kokonte de ahia no school mu sabe sa ngwasa asem we ye ka kire me hu ne dawo o taze kra mada wa busuafo hu da na me wo ye omo beyi mi pia no ano no o ma face ke bia ma bi mu ni nyina ye
mia ni mebusu yen enti na emu dia he pa na ha wontia me dia ha mia eye me yapa anka me se me kɔ mas no ho akɔka kyɛn se no se because me ku ebusa me say ada me friend nka nkyɛn na me hu asaba me nka kyɛn san saa kokonten nsɛm a bɛkeka kyerɛ me wo hɔ no say totɔne ma ne kɔna mɛka kokonte de ɛhyɛ no wo school mu o se ɛkɔmɔden enti okɔ wasem wa na ko mas no won ma wɔka kyerɛ ne say na ne ba na ka kyerɛ me say me kɔ so me friend say on face ka kram na me so me mfa bi nso so na ye mfa ntoto ankra no ho ne ma o ka kyerɛ me say me ntoto mfa nkro no di kokonte be hia no school mu hɔ no that means so no onye ready class akola no behwe no enti nka me koyi ne din na free ne so enti ma me no kura hu no kura ma ne friend class ne nana ne enti o pese o bisa se unko yi ni din ni mfiri so ana sesen mi bi say me enti na me de aba no say mi yi din ni mfiri so ana say me se ade na on pese menye eno na maba asemo 19 years ni o 1000 crown fa bi mada ye yi bi pie na no no ebusan so anye so mu ni bio ni ma me nsem wo bi nso mayi moni okay yate abusiafo yesempa ose akwada ni din no onkonko pamfiri ni so na chese oni ni asembia because of sabe efon na otu ho ema no na akire na adwen eno na akire wa adwen akire ma adwen papa that means akora no se ne hu hia enso nka awale adu so nka otutuntum ma se me beje me baba awale atie for onye den mama ya semu die no nyo onkopa ni din ana say onye den we about I don't know enti anyway ye nyina ye nkire ya adwen mama ho chance 02019444855055482091 we ayensem asem ababa we na ode ababa da ye enti ye nyina ye mo no wadwen mo maybe I try and can drive also yes again mo fa se ho te say kura men so me ho ye ofa ka che mi ni aba ne se emema na aba ne de ta ne bisie ta ne bisie etu onya abotere okay na be mu de mesimi aka che all right yeda se mo fa se owo asubu abangaro o se se ana mema no bi mutie di abotere me pa try and can drive good evening sir wo se abo sege mo collect for 3 points udini baby okasefre me kasefre atimariza evro say from me kwabra visa camp kwabra itio dem je say mini aba no sisi a on kan say be ma na nkasa woni ba yes if so be o ba de utimi mi wano nkasa asem no okay enti woni ba enti wono an force won akwara no na kwara no ye ye ono ane dia edi se onye nso na yebewale na o ma papa no metrim no na meje won pe ni busuani na won yinam no wanyi bibia no fa okay bi se the work kan die se won serious yeah now abusuafo me now the tank can be free no o free no time fine na se bi wo hwe na RSS na se ka nya se papa bi na wo ka na se bi ni hokro akasa fa bitro ba na ho kan na wo kasa se media na eza wan kasa uni ba okay inti mi aba no ono a won kan ko nti no hwa kwala no yeah that's ono ane dia yeah that's nya be ma na se ma no yeah me shira all right 020194448554820910 we ayensem ha edru Tuesday enwumre bia bononum enefa akopem se nunsia ebebo asemo ha obi a etete na ono kwa adwenya insisuo no de aba bedan yen na abekire na se nimu akire yen wo wi a na menum ya ma na adwen na de bema na ya adwen papa na wadi so enye ne ebebo anso a na apene ba bi atena enti we ayensema kwame asante brain side line ajame bra behwe mai enti ensem ha ena ye nua bai
ɔde abayi nti wɔ sɛ akwada ne din no ɔmpa mfiri ne so anaasɛ ɔnkɔ n'afoɔ no nkɔ ka kyerɛ sɛ ɔmo hu na ɔmo ne abanana biara ɛwɔ ne hɔ deɛ ɔno n'adwene mu no ne ayɛ no ɛno nti na ɔde abɛda mepatwa you can drive wɔn so yɛ sɛ gawie wodi ni baabi a ɔkasa firi Old Town ama yɛtie o. If I show me, I buy a 7 put my same so. Okay. Mr. Lamini don't be no sign and a now, bear man to jog for course and to say you can. Okay. Michelle, I'm not going to do it. Let me friend it say, I'm going to do it to the money. I don't say anything of our own. I'm nation me by an action. Almost the shop, not swimming in my name in our own. Into the 7th, and it's also the general shunning by an apple. That's a bit channel. Okay. Okay. On Shanadi. Okay. Yeah, that's it. Sister Amma. And you also have a bimupa because many are by sending and you can can who you are the tea and you for the agro. And you for the agro. 05548209100201944448 Humano 0201944485 Humano and 0554820910 way a live story near SC will be so and or dating her ya or can't tell me baby and your way and your story be a watch it in baby will be a same hano and or they about dam no me maybe I try and can drive. We are poor. Also, yes, a gay would any baby our casa fury. Therefore, you too. Them are not or better could Eddie Cushion was school more. Obano would them and within that temper. And until a hand now, the abbey. Within that temper, I think that's Obano on Shanadi. Okay. With me, no more on Shanna one, still work on influence the papa baby. Okay. Aquarano and Papana Casada. Papana Casada. You should forget about on 21. Okay. Nadayate. Edase. On Nakasada. Patron and Nakasada. How many times? Oh, bear 3 times. Okay. And you him send a papa, baby. You him by one who need that. Okay. All right. Maybe I try and can drive. Hello. Hello. Yes, I do. What for that one? I do what? Or don't quite tell you too. Paso, Aquarano. I'm not so funny. Onion or mouth, I don't need to consider my one. Okay. And I said you want quanta. Maybe I try and can drive. Would you never be our casa free? What for you too? Now, I didn't get the one out of 7 away. No, no, but not bear man now for and yes, sir. But you're now for no be free me time no mamma meeting. Bearman was the only person I didn't want. Bearman no cast on. Send our friend our phone. Okay. Oh, and you didn't so I'm from the inventor's why. Now, here no. Well, I was saying if you never best one that. As I, and you are no money the number not to Jana. I'm from it or not from it. My dear, say, me that's it. Maybe I try and can drive. Yeah. If I say, as I'm not more contributing. You too. We didn't baby our casa free. At your day, Obano, all you have money, and finish so. Okay. I think yes, Obia would have Cocosia one too. I ain't Cocosia. Cocosia said 3 or that. Okay. Yate, ya be kwa kohe. Yate. Ya that's it. Ya semo. So be a wood. Maybe I try and can drive. We didn't even be our casa free. I told me there is some casa free. You too. Beman or your Obano Hadi. Oh, your what there? I'll say Debbie. Now, how they shall go now for. I didn't say who. Pacho Debbie. And I am pra. I want a more, but now we for him. Okay. I will follow him more. Now for be any. There are no more free time. One say on the war, but Wama me wadeno. But I will phone him sena on an engine.
what I say I don't know sanko wi ana ko mba be wale ne dia ene e omo mi no lie na bra okoro no ye hihye e ma di tukwan o ka kire me say o koye adwuma aba na o de abehwe me e na ma hu ni biem na bra wo wala so wo fe no bo na ma bra no kasa no wo kasa wo wala no bo na ma ne obi so asemo da bi ma mo na ma ne no bi a me hu ni na ma wo na 19 na me hu na me da bo na ma ne se o ka so ko bo ko di pa ba na inti blend nka ye wa obetimi atena sesa abotana ka so wunya maintain botra 20 years 21 years ebufo ne be ma de ka santi abotre wa kola no baba okay besi ne no mai baba all right okay we mistake sakra mistake here yeah that's it we ensem ha a life story there asi obi eno de aba bedan minimum de I have ozo betime de aba bedan ne am okonya now near TF adi nkomo me ba try can drive Koko ya bo Koko maybe slow down na me kan also yes gewe Koko program na say man say den TV by mistake na of kaze onya kwale ni moja di moja o so ba ni ni say oni be man na nyima kwala no takwala no eye be man ba moja di moja o mi le ko isia nya kwala ba ka so je ne papa ana minimo bi a na ware mre adru so onya be mo be no wade ba be man so wo pe onu oba no ne papa ansana wa ye nwa de ti ma ye ni be ti okay moja di moja e se be man so wo pa e di sia o be why dunya butre yeah that's it semo all right miniaba dodo na se yire ho na ye adwuma na hwe oba no na da cha kwada an be ba be hwe wo obi mu nso se emo na mane se ne papa kura oba bi e mani hu no ena obi mu nso se nya abotre ma ukuro no na enye dan ya bia na sika no ni bi enti no otufu ama wo no nya bia obi di bi be ba be hwe o ye last caller we di ni ba bia o kasa free logical news wabe yetio I say Amara Nasem ni more kakaba be man wanya the 19 good years. Now we can bit me as I do. Okay. You say Obano Momo Diana on the Boom Coin non share Akana no one in the Dutch. Okay. Now be man is and the number crown blacklist money to Kakuri because the man Ajimbonu. Okay. Obano 9 months because they will be. Then no bishop. In a 1 year. Okay. We need different fees so cry. Yeah, that's a logical. I do be see. Minu aba. Enti sorry, what's a much at all? Yeah, best on this.